선배찬호 сайн байцгаана уу? 학예수행이 끝나고 중앙권 학예수행에 다녀오고 나서 이제 하다 보니까 오랜만에 보는 것 같습니다. За, төвөмсний зуны нэгдсэн семинарт оролцоод ирсэн болохоор удаан хугацаанд харж явах шиг байна. 어디 갔다 오면요 Ийш тийш яваад ирэх юм 한참 бол 있다가 어디 갔다 온 것 같은 느낌이 들어요. за зүгээр хэсэг хугацаанд нэлээд удаж жагаад ирж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрж байна. 그래요. 아직도 날씨가 많이 더운 것 같습니다. 그죠? Одоо ч гэсэн гадаа цаг агаар халуун байна тийм ээ. 근데 선풍기류가 치워놔가지고 Энэ дээр дээрсэн сенс хураацсан бах юм. 자기들은 더운 줄 알고 강사들은 더울 거라고 생각을 안 하시는 것 같아요. За өөртөө л халуун байна гэд одоо энэ дээр гарч ирсэн хүнийг халуун биш гэж бодсон юм шиг байна. 그래요. 같이 기도드리고 말씀 За 공부하겠습니다. хамтдаа залбираад үгээсээ сурья. 살아계시며 역사하시는 거룩하신 하나님, Амьд оршин ажлын явуулдаг ариун бурхан минь 우리를 사랑하시고 독생자 예수님을 이 땅에 보내주셔서 биднийг хайрлаад цорын ганц хүү Есүсийг энэ газарт илгээн 예수님의 그 귀한 피 흘려 우리 모든 죄를 단번에 영원히 대속해 주신 은혜를 감사드립니다. Есүсийн эрхэм цусыг урсган бидний гэм нүглийг нэг мөсөн мөнхөд зольж уучиж өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 회개하고 예수님 믿는 우리에게 하나님의 자녀라는 권세를 주시고 Гэмшиж Есүст итгэсэн бидэнд Бурхны хүүхэд эрхийг өгч 영원한 천국을 기업으로 얻게 주신 은혜 감사드립니다. мөнхийн яваажин өв болгон авч байгаа нэгүсэл талархаж байна. 이 천국 복음이 온 세상 모든 민족에게 증거되면 끝이 오리라 말씀하신 대로 Энэ яваажингийн сайн мэдээ бүхий л үндэстэн тунхаглалууд тэгэхэд төгсгөл ирнэ гэсэн үгийн дагуу 우리 시대 주님이 문 앞에 와 계심을 믿습니다. өнөө цагт эзэн хаалганы өмнө ирчихсэн байгаа лээ. 저희들 이 땅에 마지막 시대를 살아가고 있음을 압니다. Бид энэ газар дээр төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа лээ. 사람들의 욕심과 죄로 말미암아 세상의 모든 질서들이 깨어지고 Хүмүүсийн шунал гэм нүглээс олж энэ ертөнцийн дэс дараалал алдагдаж 홍수 심판 때와 같이 이 세상에 사람들의 죄가 가득 차 있음을 알게 됩니다. үерийн шүүлтэй адилхан энэ ертөнц дээр хүмүүсийн гэм нүгэл дүүрэн байгаа лээ. 마지막 때를 살아가는 저희들 더욱더 깨어 거룩한 삶을 살아갈 수 있게 도와주옵소서. Төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа бид бүхэн ч гэсэн улам илүү сэргэг ариунаар амьдарч чадхаар туслаарай. 구원받은 우리 성도들 믿음의 눈을 더욱더 밝혀주시기를 기도드립니다. Аврагсан манай анхан дүүсийн итгэлийн нүдийг гэрэлтүүлж өгөөрэй. 마지막 때를 우리가 살아가고 있음을 더욱더 깨닫게 도와주시고 Төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа гэдээ бид улам илүү ухаарч 얼마 남지 않은 삶을 우리가 어떠한 모습으로 무엇을 힘쓰며 살아가야 될지를 깨닫게 도와주옵소서. хэсэгхэн хугацаа үлдсэн энэ амьдралаа юуны төлөө юунд хичээгээд амьдрах ёстойг мань ухааруулж өгөөрэй. 주님을 사랑하고 Эзнийг хайрлаж, 교회를 사랑하고 чуулганыг хайрлаж, 구원받은 성도를 사랑하며 마지막 때 살아갈 수 있게 도와주옵소서. аврагсан итгэгчнэрээ хайрлаа төгсгөлийн цаг үед амьдарч чадхад туслаарай. 오늘 8월 달 어머니 원예배로 함께 모였습니다. Өнөөдөр 8 сарын ээжүүдийн сарын нөхөрлөөр цугласан байна. 주의 말씀을 통해 주의 교훈을 깨닫게 도와주시고 Эзний үгээр дамжуулан эзний сургамжийг ухаарч чадхаар тусалж, 또 성도들의 간증을 통해 주님의 은혜와 위로와 힘을 얻는 시간 되게 도와주옵소서. мөн итгэгчнэрийн гэрчлэлээр дамжуулан эзэн таны нэгүсэл тайтгарал хүчийг олж авч чадхад туслаарай. 병중에 있는 성도들에게는 치료의 손길을 베풀어 주시고 Өвчин дундаа анхан дүүс та эдгэрлийн мотороо хайрлаж, 고난과 시험 중에 있는 성도들에게는 더욱더 붙잡아 주시고 힘을 허락해 주옵소서. зовлон сорилтын дундаа итгэгч анхан дүүсийг та зууран барьж хүчийг өгөөрэй. 구원받은 형제자매들 중에 한 사람도 믿음에서 떨어지는 사람이 없도록 붙잡아 주시기를 기도드립니다. Аврагсан анхан дүүс дундаас ч гэсэн нэгэн ч холдоод итгэлээсээ бүдрэхгүй байхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 아가서 4장을 같이 보겠습니다. Соломоны дуун 4-өөс харъя. 766 дугаар удас 아가서 4장 Соломоны дуун 4 1절부터 5절입니다. 4-ийн 1-ээс 5 766 дугаар удас 아가서 4장 1절부터 5절 Соломоны дуун 4-ийн 1-ээс 5 같이 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншаа. Амраг минь чи юутай сайхан, аяа бүр дэндүү сайхан, гівлөөрн цаана тагтаан адил нүдтэй, Гилиад уул ингэрлэн буух ямаан сүрэг мэт үстэй, хэргуулаад сая угаалгаас гарсан хонин сүрэг мэт шүдтэй, эдний дунд хураг хайсан нь үгүй,
Ихрийг бүгд тээсэн гэлтэй. Уруул юуг чинь хэлбэл улаан ягаахан тасам, амчин дур булаам, хазар шанаа чинь гівлүүр цаанаа, анар жимсний зүсэм, хүзүү шилчин гэвээс хүчирхэг эрсийн зэмсэг, мянган бамбай чимгэлсэн Давидын цамхаг мэд тансаг, хоёр хөгчин сараан дунд 이대шлэх гөрөөсний ихэр янзаг. 어머니 올려일 때 계속 아가서를 같이 공부하고 있습니다. ээжүүдийн сарын нөхөрлөөр үргэлжлүүлэн Соломоны дуу номноос сурж байгаа. 모든 성경은 글자 하나까지도 다 성령의 감동으로 기록이 됐습니다. Бүхий л Библи нэг үсэгч болтгой бүгдээрээ Бурхны амьсгалснаар бичигдсэн. 하나님께서 성경을 기록해 주신 이유는 Бурхан Библийг бичсэн шалтгаан нь 우리의 주와 구주가 되시는 예수님을 증거해 주시기 위해서고요. бидний эзэн аврагч болсон Есүсийг гэрчлэхийн тулд 또 구원받은 성도들을 향한 하나님의 마음, 계획, 사랑을 알려주시기 위해서입니다. бас аврагдсан итгэгчнэр тардсан Бурхны сэтгэл төлөвлөгөө тэр хайрыг илэрхийлэхийн тулд байна. 구원받은 때부터 이제 신앙 생활이 시작이 되죠. Аврагдсанаас хойш итгэлийн амьдрал эхэлдэг. 그리고 Тэгээд 구원받은 성도의 신앙 생활은 аврагдсан хүний итгэлийн амьдрал 한마디로 표현하면 нэг үгээр илэрхийлвэл 주님을 닮아가는 생활이다라고 말할 수 있습니다. Еснийг дуурайх амьдрал гэж хэлж болно. 뭐라 그랬죠? Юу гэж хэлсэн бэ? 구원받은 이후의 신앙 생활을 한마디로 표현하면 Аврагдсны дараах итгэлийн амьдралыг нэг үгээр илэрхийлвэл 주님을 닮아가는 생활이다. Еснийг дуурайх амьдрал юм. 사랑은 특별한 힘이 있죠. Хайранд онцгой хүч байдаг шүү. 사랑은요 전혀 다른 두 사람을 하나 되게 합니다. Хайр бол шал өөр хоёр хүнийг нэг болгодог. 맞죠? Тийм биз дээ? 또 사랑은 사람을 변화시키는 힘이 있고 Бас энэ хайранд хүнийг өөрчлөх хүч байдаг. 사람을 성장시키는 힘이 있습니다. Бас энэ хүнийг өөрчлөх хүч байдаг. 하나님의 사랑은 지옥 갈 우리를 저 높은 천국까지 끌어올리죠. Бурхны хайр бол там руу явах биднийг тэр өндөрт байгаа диваажн руу оруулаад 또한 하나님의 사랑은 бас энэ Бурхны хайр 우리 힘과 인간의 힘과 능력으로 할 수 없는 것을 하게 합니다. хүний хүч чадлаар хийж чадахгүй зүйлийг хийхэд хүргэдэг. 그러죠. Тийм биз дээ? 우리가 인생을 살아가다 보면요. Бид ингээ амьдраад үзэх юм бол 정말 내가 연약하구나라는 것을 많이 깨닫게 됩니다. үнэхээр сул доройгоо ухаардаг. 어떤 경우는 이 습관을 버리고 싶은데 정말 버리지 못하는 그래서 막 탄식하는 경우도 있죠. Зарим үедээ энэ зуршлаа хайхыг хүсч идэг гэтэл хайж чадахгүйгаас болж шаналдаг үе байдаг штэ. 그죠? Тийм биз? 그런데 하나님의 사랑은 인간의 노력으로 힘으로는 할 수 없는 그것을 하게 한다는 거예요. Гэтэ Бурхны хайр бол хүний хичээл зүтгэл хүч чадлаар боломжгүй зүйлийг хийхэд хүргэдэг. 하나님이 나를 사랑하시니까 버리는 겁니다. Бурхан намайг хайрлаж байгаа учраас хайдаг. 하나님이 나를 사랑하시니까 뛰어넘어가는 겁니다. Бурхан намайг хайрлаж байгаа учраас түүнийгээ давж гардаг. 하나님의 사랑은 Бурхны хайр 우리가 오랫동안 우상 섬기며 죄악된 삶을 살아왔지만 그것에서부터 벗어나게 한다는 거예요. бид удаан хугацаанд шүтээж гэм нүгэл дотор амьдарч исэн ч гэсэн түүнээсээ давж гарч чаддаг. 실제로 성도는 신앙 생활 속에 하나님의 사랑을 경험하고 Бодитоор итгэгч хүн итгэлийн амьдрал дундаа Бурхны хайрыг мэдэрч 하나님의 사랑을 경험한 만큼 변화됩니다. Бурхны хайрыг мэдэрсэн чинээгээрээ өөрчлөгддөг. 그죠? Тийм биз дээ? 하나님은 우리를 구원하실 뿐만 아니라 Бурхан биднийг авраад зогсохгүй 하나님의 성품을 닮아가도록 하십니다. Бурхны зан чанарыг дуурайж явуулахад 또 хүргэдэг. 하나님의 영원한 영광에 참여하도록 하십니다. Бас Бурхны мөнхийн алдар сууд оролцоход хүргэдэг. 이렇게 구원과 변화 이런 것들이 우리 힘만으로 되는 게 아니에요. Энэ аврал өөрчлөлт бидний хүчээр болохгүй. 하나님의 사랑이 우리를 구원하시고 하나님의 사랑이 우리를 성장시키고 변화시키신다는 거예요. Бурхны хайр биднийг аварж, Бурхны хайр биднийг өсгөж өөрчилдөг. 아가서는 Соломоны дуу нь 솔로몬 왕과 술람미 여인 간의 사랑을 노래한 글이라고 말씀드렸습니다. Соломон хаан болон Шулаймет эмэгтэй хайрын дууг бичсэн номоо гэж хэлсэн. 아가서를 묵상해 보면 Энэ Соломоны дуу номыг тунгаан 이 бодвол 술람미 여인이 솔로몬과 사랑을 나누면서 энэ Шулаймет эмэгтэй Соломон хаантай хайраа хуваалцсан гол 그녀가 점점 성장하고 성숙하고 변화되는 모습을 볼 수가 있습니다. тэр улам төлөвшөөд өсөж байгаа тэр дүр төрхийг нь харж байна. 구원받은 성도도 마찬가지입니다. Аварсан итгэгчнэр ч гэсэн ялгаагүй. 우리가 하나님의 사랑을 깨달아 구원을 받게 되면 Бид Бурхны хайрыг ухаарад аврагдвал 이제 그때부터 변화된 삶이 시작이 됩니다. одоо тэрнээс хойш өөрчлөгдсөн амьдрал эхэлнэ. 이 생활 습관을 점점 벗어버리고 Хуучин амьдрал зуршлаа ч гэсэн бавгаар хаяж 하나님의 자녀로서 하나님의 사랑을 받은 사람답게
더욱더 성장하고 변화되게 됩니다. Бурхны хүүхдийн хувьд Бурхны хайрыг авсан хүний хувьд улам илүү өсөөд өөрчлөгддөг. 자, 그런데 Гэхдээ 이 신앙생활은 소극적인 삶이 아닙니다. энэ итгэлийн амьдрал бол итгэхгүй амьдрал биш. 신앙생활은 적극적인 생활인 거예요. 이тгэлийн амьдрал бол итгэх зүтгэлтэй амьдрал. 인생을 살다 보니까 깨달은 게 있어요. Би ингээ амьдраад үзэхээр ухаарсан нэг зүйл. 우리가 똑같이 하루 24시간, 한 달, 1년을 살잖아요. Бид яг адилхан өдөрт 24 цаг, 1 сар, 1 жилийг өнгөрүүлдэг штэ. 그런데 적극적인 사람과 소극적인 사람 이렇게 삶을 보면 Гэхдээ итгэвтэй хүн болоод итгэхгүй хүний амьдралыг нь харвал 똑같은 시간과 똑같은 환경 속에서도 이 적극적인 사람이 더 많은 것을 경험하고 더 많은 것을 깨닫게 된다는 걸 알게 яг 됐어요. адилхан цаг хугацаанд, яг адилхан нөхцөл байдалд итгэвтэй хүн нь улам илүү зүйлийг ухаарч мэдэрдэг гэдгийг ойлгосон. 이런 말 들어보셨어요? Та бүхэн ийм үг сонсч ирсэн үү? 아무것도 하지 않으면 Юу ч хийхгүй бол 두려움이 생긴다. айдас бий болдгоо. 게으른 사람들은 마음에 두려움이 많아요. Залхуу хүн энэ сэтгэлд нь айдас их байдаг. 그런데 뭔가를 하면 Гэхдээ ямар нэгэн зүйлийг хийж оролдвол 두려움이 사라진다는 말이 있습니다. айдас нь үгүй болно гэсэн үг байдаг. 우리가 많은 말씀을 듣는데요. Би маш их үгийг сонсож байгаа. 아무것도 하지 않으면요, 자꾸 두려움만 커져요. Гэтэ юу ч хийхгүй бол зөвхөн айдас нь л томорно. 말씀은 그렇게 돼 있지만 내가 정말 어떻게 그렇게 해? За үгэн дээр ингэж байгаа ч гэсэн би яаж тэгж хийх юм бэ? 말씀은 그렇게 돼 있는데 내가 어떻게 그걸 하겠어? Үгэн дээр тэгж байгаа ч гэсэн би яаж тэрийг хийж чадах юм бэ? 많은 말씀을 들어도 아무것도 행하지 않으면요, 두려움만 커져요. Маш олон үгийг сонсон ч юу ч хийхгүй бол айдас нь л томорно. 그런데요, Гэхдээ 뭐라도 하나 순종하려고 하면 ямар нэгэн зүйл дуулууртай хандгаж оролдвол 두려움이 사라져요. энэ айдас нь 아, айрладаг. 하나님이 정말 약속대로 해주시는구나. Бурхан яг амлалтынхаа дагуу хийдэг юм байна. 하나님 정말 도와주시는구나. Бурхан үнэхээр тусалдаг юм байна. 하나님 나 정말 함께 하시는구나. Бурхан үнэхээр надтай хамт байгаа. 깨닫게 된다니까요. Үүнийг ухаардаг. 이 신앙생활은 말씀을 많이 듣는 것도 중요하겠지만 Тэгэхээр итгэлийн амьдрал маш их үгийг сонсно гэдэг чухал 순종하는 гэдэг. 게 정말 중요한 거예요. Үүндээ дуулууртай хандаа гэдэг нь илүү чухал. 그래서 우리는 적극적으로 Тиймээс бид итгэвтэйгээр 주님을 알고 가까이 따르기 위해서 노력을 해야 됩니다. эзнийг мэдээд эзэнтэй ойр байхын тулд хичээх хэрэгтэй. 오늘도 Өнөөдөр ч гэсэн 아가서를 통해서 Соломоны дуу номоор дамжуулан 주님이 우리에게 주시는 교훈을 함께 나눠 보고자 합니다. эзний бидэнд өгч байгаа сургамжийг хамтдаа хуваалцъя. 자, 계속해서 하나님께서 성도들이 무엇을 아름답게 보시는가 하는 것을 말씀을 드리고 있습니다. Үргэлжлүүлэн бурхан итгэгчийн юуг нь үзэсгэндээ хардаг вэ гэдэг талаар хэлж байгаа. 술람미 여인이 솔로몬 왕이 술람미 여인을 칭찬한 이 모습은 Соломон хан Шулаймет эмэгтэйг магтж байгаа энэ дүр төрх нь 주님께서 교회 즉 성도를 칭찬하시는 모습을 뜻합니다. эзэн чуулган болон итгэгчнэрийг магтж байгаа талаар хэлж 4장 байгаа. 1절에 보면 4-1 내 дээрээс 사랑과는 어여쁘고 어여쁘다. за амраг чим нь юутай сайхан аяа бүр дэндүү сайхан. 아마 솔로몬 왕이 봤을 때 술람미 여인이 정말 아름답게 보였던 것 같습니다. Соломон хааныг харахад Шулаймет эмэгтэй ч гэсэн дэндүү үзэгсэнтэй харагдсан юм 한 шиг. 번만 말한 게 아니잖아요. Нэг удаа л хэлээ зогсоогүй шүү дээ, тийм ээ. 어여쁘고 Юутай сайхан 어여쁘다. аяа бүр дэндүү сайхан. 너무나 아름답게 보였던 것 같습니다. дэндүү үзэгсэнтэй харагдсан юм шиг 그리고 байна. 구체적으로 그 뒤에 무엇이 그렇게 아름답게 보이는지를 설명하고 있죠. Тэгээд наривчлан түүний хойнонд юу нь үзэгсэнтэй харагдсан талаар тайлбарлаж байгаа. 지난 시간 우리 배웠습니다. Өнгөрсөн цагт би сурсан. 노을 속에 있는 내 눈이 비둘기 같다. Гівлүүрэн цаанаа байгаа нүд чинь тагтаа лугаа адилаа. 노을은 얼굴을 가리는 천이라고 말씀드렸죠. За энэ гівлүүр гэдэг нь царайг нь халахалдаг тийм бүтээлэг гэсэн шүү дээ. 그죠? Тийм биш? 솔로몬 왕이 술람미 여인의 눈을 보니까 노을 속에 가려져 있다는 거예요. Соломон хаан Шулаймет эмэгтэйг харсан чинь нүд нь тэр тагтаа мэт гівлүүрэн цаанаа байсан. 선글라스 끼고 있었던 것이 아니고 За нарны шил зүүцэн байсан юм биш. 노을로 가리고 있었다는 겁니다. Гівлүүрээр халахалсан байсан. 무슨 뜻입니까? Энэ нь юу гэсэн үг вэ? 이것은 이 술람미 여인이 부끄러움을 아는 여인이었다. Энэ Шулаймет эмэгтэй ичхүүрийг мэддэг эмэгтэй байсан. 염치와 정절이 있는 여인이었다 그런 뜻입니다. За энэ нь ичхүүр болон намлаг байдлыг мэддэг байсан гэсэн. 술람미 여인은 조심하게 행동했고 За энэ Шулаймет эмэгтэй их болгоомжтой 함부로 үйлдэл 다른 байсан. 남자에게 자신의 얼굴을 보여준 게 아니죠. Хамаа замбраагүй өөрийн царайгаа бусад ирчүүдэд харуулаагүй. 그죠? Тийм биз дээ? 요즘 페이스북 여러분 페이스북 많이 하죠? За та бүхэн ч гэсэн Facebook-ыг ордог үстэй. 페이스북은 뭐예요? Facebook юу вэ? 자기를 다른 사람들한테 막 알리는 거예요. Өөрийгөө бусад хүмүүст мэдүүлнэ гэсэн үг. 그죠? 술람미 여인은 페이스북 했을 것 같아요? 안 했을 것 같아요? За энэ Шулаймет эмэгтэй Facebook орсон ороогүй юу? 안 했어요. үгүй. 우리 시대에 만약에 술람미 여인이 살았다면요 페이스북 안 했을 것 같아요. За хэрвээ өнөө цагт Шулаймет эмэгтэй амьдарч исэн бол Facebook-ээр оролдохгүй байх байсан. 그죠? Тийм биз дээ? 저
오늘 페이스북 하고 막 보고 막 또 뭐 술래면은 그렇게 안 살았을 것 같아. Бид бол өдөржингөө Facebook хараад инээгээл оролдоод тэгдэг. Шүлэмэт эмэгтэй тийхгүй байсан баха. 창세기 보면요, Эхлэл номноос харвал 야곱의 딸이 Яаков охин 세겜 땅 여인들의 사는 모습을 보기 위해서 나갔다가 강간을 당하게 됩니다. за Шихем рүү явсан хүмүүсийг эрхийн харж агаад тэгээд хүчирхийлэлд өртдөг. 왜 보러 나갔을까요? Яагаад харахаар гарсан бэ? 야곱의 딸이 왜 이방 여인들의 삶이 이방 여인들이 어떻게 살아가는지를 왜 보려고 했을까요? Яаков охин яагаад тэр хайр эмэгтэйчүүд амьдарч байгааг харахыг хүссэн бэ? 그 보러 갔다는 거 무슨 뜻이에요? Харахаар утсан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 자기를 보여주러 갔다는 뜻이에요. Өөрийгөө харуулах гэж байсан гэсэн үг. 그래서 강간을 당해요. Тиймээс хүчирхийлэлд өртдөг. 그죠? Тийм биз? 하지 않으면 되는데, 그죠? Очихгүй байхад болно шүү дээ. 굳이 이방 여인들 어떻게 사는지 보러 가지 않았으면 그렇게 부끄러운 일을 당할 일도 없는데 Заавал тэр хайр эмэгтэйчүүд яаж амьдарч байгааг хараагүй бол тэгж эцгүүрт байдал орохгүй байх байсан. 마찬가지예요. Яг 우리 시대 많은 그리스도인들이요, өнөө цагт олон 세상에 Христэд 관심 관심 두고 있다가 энэ ертөнцид анхаардаа тавьж байгаад 결국은 미혹을 당하고 유혹을 당하고 믿음에서 떨어져 버리게 돼요. эцэстээ уруу татагдаад урхитуулаад итгэлээсээ холддог. 그런 게 너무 많잖아요. Ийм зүйл дэндүү олон байна шүү дээ. 어떤 사람들은 페이스북으로 만나가지고 결혼한 사람들도 있어, 우리 시대. Зарим хүмүүс өнөө цагт фэйсбүүкээр дамжуулан уулзаж уулзаад 야. хурмаа хийдэг хүн байна. 진짜 미친 사람들이라고 저는 생각해요. Үнэхээр солиотой хүмүүс гэж боддог. 생각이 없는 사람들이죠. Ямар ч бодлого хүн байна шүү дээ. 여러분 페이스북에 지가 못생긴 거 사진 올리겠어요? За, фэйсбүүк дээр хүмүүс өөрийнхөө царай муутай зураг оруулах уу? 막 이제 막 잠에서 일어나가지고 머리 붕 뜨는 거 사진 찍어서 올리겠습니까? Дөнгөж босоод ингээл толгой нь үсэн арзаацсан тийм зураг оруулах уу? 며칠 동안 안 씻은 거 사진 찍어서 올리겠어요? Хэдэн хоног өөрийнхөө царайг угаагүй усанд ороогүй тэр зураг оруулах уу? 제일 이쁜 모습을 만들어서 올릴 거예요, 그죠? Хамгийн хөөрхөн дээрээ тавиад оруулна шүү дээ. 그거 보니까 사람이 이뻐 보여, 괜찮아 Тэрийг 보여. харсан чинь тэр хүн хөөрхөн зүгээр санагдчих. 만나야 되겠다. Уулзъя байж. 그 만나서 결혼을 해요. Тэгээд уулзаад хурмаа хийж байна. 그리고 뭐 한 달 만에, 3개월 만에 뭐 또 이혼하죠. Тэгээд 1 сар, 3 сарын дараа дахиад салдаг шүү дээ. 인생이 지저분해지는 거예요. Тэгээд 삶이. тэр хүний амьдрал бүр оронгоор эргэж байна. 진짜 그런 사람들이 많아, 우리 시대요. Өнөө цагт ийм хүмүүс дэндүү олон 이런 байна. 사람들 보면 진짜 미친 사람들이 아닌가 생각이 돼요. Ийм хүмүүсийг харах юм бол галзуу биш юм болов уу гэж бодогддог. 생각이 없는 거예요, 생각이. Бодолгүй байна. 근데 술람미 여인은요, 술람미 여인의 눈은 너울 속에 있었다고 되어 있어요. Гэтэ энэ Шулаймет эмэгтэй нүд нь гівлүүрэн дотроо байсан гэсэн. 무슨 뜻입니까? Энэ юу гэсэн үг вэ? 오늘날 구원받은 성도들이 Өнөө цагт аврагдсан итгэгч нар 이 더럽고 타락한 세상에서 구별되어서 자신을 지키는 모습을 설명하는 거잖아요. энэ бохор завхарсан ертөнцөөс өөрийгөө тусгаарлаад сахиж байгаа байдлыг хэлж байна. 그죠? Тийм багаз? 또 술람미 여인은 눈은 비둘기 같다라고 말씀하고 있어요. Бас энэ Шулаймет эмэгтэй нүдийг тагтаа мэт гэж хэлсэн. 눈은 마음의 창입니다. За энэ нүд сэтгэлийн цонх. 마음이 온유하고 부드럽다 그런 뜻입니다. Сэтгэл нь дүлгөөн зөөлөн байсан гэсэн. 앞에서 신앙생활이 뭐라 그랬죠? Түрүүн итгэлийн амьдралыг юу гэж хэлсэн бэ? 예수님을 Есүсийг 그럼 잊어버린 거 아니죠? мартчихаагүй үстэй. 신앙생활은 예수님을 닮아가는 생활이다. Итгэлийн амьдрал бол Есүсийг дуурайдаг амьдрал. 사람 바뀌려면 속이 바뀌어야 돼요. Хүн өөрчлөгдөхийн тулд эхлээд доторх нь 마음이 өөрчлөгдөх. 바뀌어야죠, 그죠? Сэтгэл нь өөрчлөгдөх 그래서 хэрэгтэй. 하나님 우리가 회개하고 복음 믿을 때 우리 안에 성령님을 보내주시는 거예요. Тиймээс бурхан бид гимшээд сайн мэдээнд итгэх үед бидний дотор ариун сүнсийг явуулсан. 성령님은 구원받은 성도들 안에 오셔서 속을 바꾸십니다. Ариун сүнс аврагдсан итгэгч нарын дотор орж ирснээр доторхыг нь өөрчилдөг. 마음을 바꾸시죠? Сэтгэлийг нь өөрчилдөг. 생각을 바꾸십니다. Бодлыг нь өөрчилдөг. 어떻게 바뀝니까? Яаж өөрчилдөг вэ? 급하게 화를 내는 사나웠던 성품에서 Түргэн ууралдаг тэр догшин зан авираас 잠잠하고 참고 기다리는 성품으로 바꿔가십니다. тайван дүлгөөн тийм зан чанартай болгож өөрчилдөг. 죄와 거짓을 즐기고 음탕한 것을 즐겼던 그런 성품에서 Гим нүгэл худал хуурмаг садар самуун зугаацдаг гэсэн тэр зан чанараас 죄를 미워하고 гим нүглийг үзэн ядаж 거룩하게 살고자 하는 소원을 갖게 하십니다. ариун амьдрыг гэсэн хүсэлтэй болгодог. 쉽게 포기하고 낙심했던 그런 마음에서, Амархан бууж өгөө цөхөрдөг байсан тэр сэтгэлээс 비겁했던 마음에서 хулчгар сэтгэлээс 오래 참고 удаан төвчж 인내하고 дэвшээртэй амьдрах 담대한 마음으로 일 바꿔가시는 зоригтой 거예요. сэтгэлтэй болгож өөрчилдөг. 잠언에 그런 말씀 있죠? Сургаал үгсээр ийм үг байгаа шүү дээ. 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 Буруут нь хөөж байгаа нэгэн байхгүй батал зүгтдэг. 의인은 Харин зөвхт нь 사자같이 담대하니라. арслан мэт зоригтой.
성령 받은 성도의 특징이 뭐냐면 담대함이에요. Ариун сүнсийг авсан итгэгчийн онцлог юу гэхээр зоригтой байдаг. 구원받은 성도는 비겁하지 않아요. Аврагдсан итгэгч хулчгар байдаггүй. 구원받은 성도는요 Аврагдсан итгэгч 낙심하지 않아요. цөхөрдөггүй. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 인내합니다. төвчдөг. 시편 62편에 다윗이 말하죠. 시편 62편. За дуулал 62 дугаар бүлэг дээр Давид хэлдэг. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며. Сүнс минь чимээгүйх нь Бурхныг хүлээнэ. 그게 성도의 특징이에요. Тэр бол итгэгчийн онцлог. 하나님을 기다릴 줄 아는 사람이 성도잖아요. Бурхныг хүлээж мэддэг хүн гэвэл итгэгч хүн. 다른 사람 비난하고 원망하고 했던 그 말이 Бусдыг шүүмжилж гомдлож байсан тэр үг нь 이제 이해하고 одоо ойлгож, 용서하고 уучлж, 품어주는 사람으로 바꿔 가십니다. тэрвэрдэг хүн болж өөрчлөгддөг. 여러분 지금 제가 말씀드리는 거는 실제로 구원받은 성도의 삶 속에서 이루어지는 변화들입니다. Одоо сая миний хэлсэн үг боддоор итгэгчийн амьдрал донд гарч ирсэн өөрчлөлтүүд. 저도 제 삶을 보면요, Би ч гэсэн өөрийнхөө амьдралыг харвал 되게 이기적인 사람이었거든요. үнэхээр хуваа бодсон хүн байсан. 나만 생각하는 사람이었어요. өөрийгөө л боддог байсан. 그런데 그런 제가 Гэхдээ ийм би 이 몽골 땅까지 와서 복음 전하게 될 거라고는 생각도 못했어요. Монголын газар нутагт ирээд сайн мэдээ тараа нэгдгийг төсөөлөөчгүй. 이거는 사람이 할 수 있는 일이 아니거든요. Тэгэхээр энэ бол хүний хийж чадах зүйл биш. 정말 주님이 내 안에 계시고 내 삶을, 내 생각을, 내 마음을 변화시키기 때문에 이런 일들이 정말 가능하다고 저는 믿어요. Үнэхээр эзэн миний амьдралд орж ирээд миний амьдрал, миний бодол, миний сэтгэлийг өөрчилдөг гэдэгт би итгэдэг. 우리가 지금까지 믿음을 지키고 신앙생활을 해올 수 있었던 이유가 뭘까요? Бид өдийг хүртэл итгэлээр сахиж, итгэлээр амьдарч ирсэн шалтгаан нь юу вэ? 하나님의 오래 참으심, 하나님의 온유하심 때문입니다. Бурхны удаан төвчээр, Бурхны дөлгөөн зан чанарын улмаас. 우리는 구원 받을 때만 용서 받은 거 아니잖아요. Бид аврагдахтаа л гимнүглээ уулчлуулсан юм шиг 맞죠? шүү дээ. Тийм биз? 신앙생활 하는 가운데 계속해서 용서받고 살고 있어요. итгэлээр амьдрах хэвчэд байнга уучлуулад амьдарч байна. 어떨 때는요, 내 자신이 같은 잘못, 같은 실수를 하는 모습 보면 정말 미련하다는 생각이 들어요. Заримдаа би ч гэсэн өөрийгөө харахтаа адилхан алдаа, адилхан буруу зүйл хийх юм бол үнэхээр мунхаг гэж боддог. 근데 하나님이 한 번도 저를 보고 야, 너 너무 미련하다. 너 그만해라. Гэтэл Бурхан Барааж намайг нэг удаа харчаад чи ямар мунхаг юм бэ? Чи одоо болоо гэж хэлдэггүй. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 하나님 계속해서 용서해 주시고 기다려 주시고 참아 주시잖아요. Бурхан удаан хүлээж, удаан уучлж, төвчж өгдөг. 그 하나님의 사랑과 오래 참으심 때문에 우리가 지금까지 신앙생활을 하고 있다는 것을 알아야 됩니다. Тэр Бурханы хайр, удаан төвчээрийн улмаас бид өдийг хүртэл итгэлээр амьдарч байгаа гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. 저는 성도를 대할 때 어떤 마음으로 대하는지를 알게 됐어요. Би итгэгч нартай харьцахдаа ямар сэтгэлээр харьцах хэрэгтэй вэ? 주님이 나를 대하시는 것처럼 Эзэн надтай харьцаж байгаа шиг 성도를 대하면 딱 맞더라고요. итгэгч нартайгаа харьцах юм бол яг таарч илээ. 그죠? Тийм биз? 한 번도 주님 나를 비난하지 않았어요. Нэг ч удаа эзэн намайг шүүмжилж байгаагүй. 무슨 뜻이에요? Энэ юу гэсэн үг 우리 вэ? 형제자매 비난하지 말라는 거예요. Итгэгч ахын дүүсээ бүү шүүмжлээ гэсэн үг. 그죠? Тийм биз? 옳고 그름을 판단하는 것과 비난하는 건 다른 거예요. Зөв бурууг ялгаж салгах болоод шүүмжилнэ гэдэг нь өөр. 히브리서 12장 Еврей 12 14절입니다. За 12-ийн 14 байна. 12장 14절. 12-ийн 14. (1366) дугаар удаас. 시원한 물을 주셔서 감사합니다. За хүүтэй ус өгсөнд баярлалаа. 중학교 수영회 갔더니만 그 더운 날에 더운 미지근한 물을 갖다 올려놔가지고요. Төвийн бүсийн цугларланд очисон чи их бүлээн ус тавьчихсан байлаа. 자, 12장 14절 읽겠습니다. 12-ийн 14-ийг уншия. Бүх хүнтэй эвтэй байхыг болон ариусгалыг мөшгөх тун үүнгүйгээр хэн ч эснийг үзэхгүй болоо. 모든 사람으로 더불어 Бүх хүнтэй 화평함과 거룩함을 조치라. эвтэй байхыг болон ариусгалыг мөшгөх тун. 다른 곳에 로마서에 보면 이런 말씀이 있죠. За Ром номноос харах юм бол ийм үг байдаг. 할 수 있거든 너희는 모든 사람으로 더불어 평화하라. Боломжтой бол бүхий л хүмүүстэй эвтэй байхыг хичээх тун. 성도가 이 땅에 사는 목적이 뭐예요? Итгэгч энэ газар дээр амьдарч байгаа зорилго нь 복음 юу вэ? 전하기에 살고 있습니다. сайн мэдээг тарихын тулд амьдарч 자, байна. 그런데 성도가 가족들과 주변 사람들에게 복음 전하려면 Гэтэ итгэгч хүн гэр бүлийнхэндээ эргэн тойрны хүмүүстэй сайн мэдээ тарахын 두 тулд 가지가 필요하죠. хоёр зүйл хэрэгтэй. 화평함과 Ийм нэгдэл болоод 거룩함. ариун байж. 싸우면서 전도할 수는 없잖아요.
маргалдангаа сайн мэдээд харах боломжгүй 뭐 шүү дээ. 욕하고 막 치고받고 싸우면서 말씀드리라고 할 수는 없잖아요. За 우리가. хараангаа найз нөхдөдтэйгээ маргалдангаа үг сонсоо гэж хэлэх боломжгүй шүү 좋은 дээ. 관계를 맺어야 됩니다. Сайн харилцаа үүсгэх хэрэгтэй. 그리고 또한 Тэгээд бас 거룩함을 쫓아야 됩니다. ариун байдлыг 거룩해야 돼요. ариун байх хэрэгтэй. 성도는 죄도 멀리하고 다툼도 멀리해야 됩니다. Итгэгч хүн гим нүглээс ч хол байх хэрэгтэй. Хэрүүл маргаанаас ч хол байх хэрэгтэй. 전문에 이런 말씀 있죠. Сургаалт үгсээр ийм үг байдаг. 급하게 나가서 다투는 사람은 미련한 사람이라고. Яаруу гараад маргалж байгаа хүн бол мунхах. 그죠? Тийм биз? 성도는 그 다툼을 피할 줄 알아야 됩니다. Итгэгч хүн тэр хэрүүл маргаанаас 누가 зайлсхийж 자꾸 мэддэг 막 байх 건드릴 때 хэрэгтэй. Хин нэгэн байнга өдөх үед 뭐 너도 그러냐? 나도 한번 해보자. 이러면 안 된다는 거예요. чи л ингэдэг юм. Би ч гэсэн ийм гээл тэгэж болохгүй. 그냥 피하는 게 제일 지혜로운 거예요. Харин тэрнээс зайлсхийх нь хамгийн ухаалаг хэрэг. 자, 그런데 이 솔로몬 왕이 Гэтэ Соломон хаан 술람미 여인의 눈을 보고 처음에는 비둘기 같다고 칭찬했고 Соломон эмэгтэй нүдийг харахтаа эхэндээ тагтаа мэт гэж магтсан. 나중에 연못 같다고 칭찬했다 그랬죠. Дараа нь цөөрөн мэт гэж магтсан гэсэн. 더 넓어지고 더 깊어졌다. 술람미 여인의 마음이 더 넓어지고 더 깊어졌다 그런 뜻입니다. Соломон эмэгтэй сэтгэл улам уужим гүнзгийрсэн гэдгийг хэлж байна. 물은 항상 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐릅니다. Ус байнга өндөр газраас нам газар руу урсдаг. 바다에 항상 많은 물이 고여 있는 이유는 바다는 항상 가장 낮은 곳이기 때문이죠. Далайд маш их ус цугладаг шалтгаан нь далай хамгийн намдор газар байдаг учраас 신앙생활도 마찬가지예요. итгэлийн амьдрал ч гэсэн ялгаагүй. 하나님은 교만한 자의 기도를 물리치고 겸손한 자의 기도를 들으신다고 말씀했어요. Бурхан бардам хүний залбирлыг нь хойш тавиад даруй нэгний залбирлыг сонсдгоо гэж хэлсэн. 하나님은 겸손한 자에게 복을 주시고 Бурхан даруй нэгэнд ёроолөө өгдөг. 겸손한 자를 통해서 일하십니다. Даруй нэгнээр дамжуулан ажилдаг. 이게 변하지 않은 진리예요. Энэ бол хувиршгүй үнэн. 다시 말씀드릴게요. Дахин хэлээ. 하나님은 겸손한 자의 기도를 들으시고 Бурхан даруй нэгний залбирлыг сонсдог. 겸손한 자에게 복을 주시고 Даруй нэгэнд ёроолөө өгдөг. 겸손한 자를 통해서 일하신다. Даруй нэгнээр дамжуулан ажилдаг. 어느 시대 어느 나라를 통해서 이 변하지 않는 진리입니다. Аль цаг үед ч аль усад ч байсан энэ бол хувиршгүй үнэн. 그러니까 술람미 여인이 솔로몬 왕과 사랑을 나누면서 Шулаймет эмэгтэй Соломон хаантай хайраа хуваалцсан. 그녀의 마음은 점점 넓어지고 점점 깊어지고 점점 겸손해졌죠. Түүний сэтгэл улам уужин болсон, улам гүнзгийсэн, улам илүү даруй болсон. 아가서 Соломоны дун 2장을 보겠습니다. 2-оос харъя. 몽골 성경 이렇게 표현이 좀 잘 안 돼 있는 게 조금 아쉽긴 한데 그래도 자, 설명을 드릴게요. За Монгол хэлээр жоохон ингэж тайлбарлагдаагүй нь харамсалтай ч гэсэн тайлбарлая. 아가서 2장 16절 Соломоны дун 2:16. 읽어보겠습니다. За уншия. Хайрт минь миний харин би түүнийг сараануудын дунд сүргээtэр бэлчээнэм. 이 말을 술람미 여인이 한 거예요 지금. Энэ үгийг Шулаймет эмэгтэй хэлж байна. 그럼 술람미 여인이 나의 사랑하는 자라고 말했으면 누구를 말하겠어요? За Шулаймет эмэгтэй хайрт минь гэж хэлж байгаа бол хэнийг хэлж байгаа вэ? 솔로몬 왕을 말하겠죠. Соломон хааныг хэлнэ шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 근데 이렇게 말하는 거예요. Гэтэ ингэж 나의 хэлж байна. 사랑하는 자는 내게 속하였고 Хайрт минь минийхээ. 나는 그에게 속하였다. Харин би түүнийх. 아니 지금 술람미 여인이 사랑하는 여인이 누구예요 지금? За 술람미 여인이 사랑하는 남자가 누구예요? Шулаймет эмэгтэйгийн хайрлаж байгаа эрэгтэй нь хэн бэ? 통일 왕국의 왕이잖아요. За 솔로몬 нэгдсэн 왕. хаант гүрний хаан Соломон шүү дээ. 술람미 여인은 누구예요? Гэтэл энэ Соломон хаан гэж юм. 술람미 여인은 누구냐고? Шулаймет эмэгтэй гэж юм бэ? 시골 처녀예요. Зүгээр л нэг хөдөө тосгоны бүсгүй. 저기 어디 뭐솜 어디 전기 저기 전화도 안 터지는 За. 솜에 사는 한 여인이라고 시골 처녀라고요. Нэг суманд амьдардаг, сүлжээж барьдаггүй тийм хөдөө газрын нэгэн бүсгүй байна. 그런데 이 여인이 솔로몬 왕을 보고 이렇게 말하는 거예요. Гэтэл энэ эмэгтэй Соломон хаанд ингэж хэлж байна. 너 내 거, Чи бол минийх. 너 내 거 이렇게 말하는 거예요 Чи 지금. минийхээ гэж хэлж байна. 이해되세요? Ойлгож байна уу? 예, 술람미 여인이 솔로몬 왕을 사랑하긴 사랑하는데 Тэгэхээр Шулаймет эмэгтэй Соломон хааны хайрлахыг хайрлаж байна. 지금 이게 자기 위치나 자기 어떤 이 상태를 잘 모르고 하는 것 같아요, 그죠? Одоо өөрийн байр суурь, өөрийн нөхцөл байдлаа нэг мэдхгүй хайрлаад ах шиг байна, тийм ээ? 그죠? Тийм байгаа. 솔로몬 왕 너 내 거 이렇게 말하는 거예요. Соломон хаан чи бол минийхээ гэж хэлж байна. 근데 시간이 바뀌면서요, 사랑이 깊어지면서 이게 바뀝니다. Гэтэ цаг хугацаа өнгөрөөд хайр нь өөрчлөгдөнгөө энэ нь өөрчлөгдөв. 아가서 6장 За Соломоны 106 3절 3 дугаар ишлэл. 3절 또 읽어볼게요. За 3-ыг бас уншия. Хайрт минь минийх, харин би түүнийг сараануудын дунд сүргээtэр бэлчээнэм. 이게 아쉬워요. Энэ дээр жоохон харамсалтай байгаа. 원래 성경하고 좀 다르게 지금 이렇게 순서가 나와 있어요. Яг уг Библиэсээ жоохон өөрчлөгдсөн тийм хэлбэр гарч байгаа. 몽골 성경에는
아까 2장 16절하고 똑같은 순서로 되어 있죠. За энэ ишлэлийг харах юм бол түрүүн Соломоны дун 2-ын 16-аатай яг адилхан ишлэл байгаа шүү дээ. 근데 이제 오늘 원래 성경에는 이렇게 돼 있어요. Яг их Библи дээр болохоор ийм байгаа. 술라미여인 나는 За Шулаймит эмэгтэй би 나의 사랑하는 자 솔로몬에게 속했고 хайрт Соломон хааныхаа 그는 тэрээр 나에게 속했다. надад минийхээ 순서가 바뀌었죠. гэж дараал нь өөрчлөгдсөн байгаа шүү дээ. 처음에는 솔로몬 왕 너 내 거 이렇게 얘기했는데 Эхэндээ бол Соломон хааныг чи минийх гэж хэлж байсан. 나는 Харин одоо би 솔로몬 왕 거, Соломон хааных. 솔로몬 왕도 Соломон хаан ч гэсэн 내 거 минийх 이렇게 표현한 거예요. гэж илэрхийлж байна. 이해되세요? ойлгож байна уу? 중심이 바뀌었죠. 중심이 Тэс дараал төв нь өөрчлөгдсөн байгаа. 자기 중심에서 өөрийгөө төвлж ийснээс 솔로몬 중심으로 바뀌는 거예요. Соломон хааныг төвлж өөрчлөгдөж байна. 이게 올바른 변화죠. Энэ зөв өөрчлөлт шүү дээ, тийм ээ? 우리가 구원받기 전에 내 중심 삶을 살았어요. Бид аврагдахаас өмнө бол өөрийгөө төвлөж амьдарч байсан. 구원받아도 신앙이 어린 성도는 Аврагдсан ч гэсэн итгэл нь болчир хүн 자기 중심의 신앙 생활을 해요. өөрийгөө төвлж итгэлээр амьдардаг. 그런데 Гэхдээ 신앙이 성장하잖아요. итгэл нь өсөх юм бол 여러분 신앙생활 아까 뭐라 그랬어요? түрүүн итгэлийн амьдралыг юу гэж хэлсэн бэлээ? 누구를 닮아가는 과정? Хэнийг дуурайна гэсэн бэлээ? 주님을 닮아가는 과정. Эзнийг дуурайна. 신앙생활 올바로 하게 되면 성도가 어떻게 바뀌겠어요? Тэгэхээр итгэлээрээ зөв амьдрал итгэгч хүн яаж өөрчлөгдөх 자기 вэ? 중심에서 өөрийгөө төв амьдралаас 교회 중심, 말씀 중심, 성도 중심, чуулган төвтэй, үг төвтэй, итгэгч төвтэй 다른 사람을 섬기는 삶으로 바뀌어 나가는 거예요. бусад хүмүүст үйлчлдэг амьдрал болж өөрчлөгддөг. 이게 올바른 변화거든요. Энэ бол зөв өөрчлөлт. 근데 구원받아도 신앙이 어리면 항상 자기 중심이야. Гэтэ аврагдсан ч гэсэн итгэл нь болчих бол байнга өөрийгөө төвлөдөг. 여러분도 구역 모임 때 애들 보세요. 애들 행동하는 거 보세요. Та бүхэн дүүргийн нөхөр дээр хүүхдүүдийн үйлдэж байгааг хараарай. 말씀하고 교장한테 막 뛰어다니고 중간에 왔다 갔다 하고 막 떠들고 막 그러잖아요. За үг орж явахад нөхөрлж явах чинь дундуур нь орж гараад үүмүүлдэг штэ. 철이 없어. 너무 어려. Тэгэхээр энэ одоо дистаратыг мэдгүй дэндүү болчир байна. 어른이 그러면 안 되잖아요. 그죠? Гэтэл том хүн тэгээд дэжж болохгүй 어른이 штэ. 막 중간에 막 뛰어다니고 막 떠들고 막 그러면 웃기잖아요. 그죠? Том хүн дундуур нь ингээл орж гараад ингээл үүмүүлээд байвал жоохон сонирм өстэй. 성장한 사람은 그렇게 행동 안 하잖아요. Өссөн том болсон хүмүүс бол тэгж үйлддэггүй. 조심할 줄 알고 Болгоомжч мэддэг. 다른 사람을 배려할 줄 알고. Бусдад найр тавьж мэддэг. 그죠? Тийм биз? 그게 성장한 사람의 특징이에요. Энэ бол өссөн хүний онцлог. 우리 믿음도 마찬가지라는 거예요. Бидний итгэл ч гэсэн адилхан. 구원받아도 신앙이 어리면 항상 자기 중심이야. Аврагдсан ч гэсэн итгэл нь болчир үргэлж өөрийгөө төвлөдөг. 내가 좋으면 하고 내가 싫으면 안 해. За өөрөө дуртай бол хийгээ дургүй бол хийдэггүй. 나에게 유익이 되면 하고 내가 좀 희생하는 것 같으면 안 해. Өөрт нь тустай гэвэл хийгээ тусгүй, золиослно гэвэл хийдэггүй. 그 신앙이 어린 거죠. Энэ бол итгэл болчир байгаагийн шин. 신앙이 성장하면 어떻게 돼요? Харин итгэл нь өсвөл яах вэ? 교회를 생각할 줄 알고 Чуулганы ажлыг бодож мэддэг. 형제자매를 생각할 줄 아는 거예요. Ахан дүүсээ бодож мэддэг. 그죠? Тийм биз? 그게 믿음이 성장한 사람의 성도의 특징이라는 거예요. Энэ бол итгэл нь өссөн хүний итгэгчийн онцлог байна. 7장 10절에 7-гийн 10 дээр 7장 10절 7-гийн 10 또 읽어봅시다. уншия. Хайртай түүнийх би билээ. Харин хүсэл нь минийхээ төлөө. 자 여기 보면 이제 이 술라미 여인이 이제 자기에 대해서 얘기도 안 하고요. Одоо энэ дээрээс харах юм бол Шулаймет эмэгтэй өөрийнхөө талаар хэлэхгүй байна. 내가 솔로몬에게 속한 것 그것으로 나는 만족한다. Би Соломон хааны үүгээр л би сэтгэл ханж байна. 자기는 더 낮아지고 자기는 더 낮아지고 더 낮아진 거예요. Өөрөө улам дорд орж байна, дорд орж байна, дорд орсоор л байна. 그러죠. Тийм багаз. 신앙생활은 주님을 닮아가는 과정이에요. Итгэлийн амьдрал бол эзнийг дуурайдаг амьдрал. 주님은 이렇게 말씀했어요. Эзэн ингэж хэлсэн. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 Би сэтгэлдээ дүлгөөн даруй. 나의 멍에를 메고 내게 배우라. Миний буулгыг хүрч надаас сур. 신앙생활을 잘 올바르게 하는 성도는 마음이 점점 어떻게 될 것 같아요? Энэ итгэлээрээ зөв амьдарч байгаа итгэгчийн сэтгэл яах вэ? Ямар болдог вэ? 겸손해집니다. Даруй болдог. 자기를 드러내지 않아요. 교회 안에서. Өөрийгөө чуулган дотор ил болгодог. 막 목소리 높이지 않아요. Дуу авиагаа 왜 өндөрсөйдгүү. 이렇게 해야 되냐? Яагаад ингэж хийх ёстой юм 너 бэ? 내 생각은 이런데 Өмнө нь ингэж хийж ирсэн штэ. 그런 얘기 안 해요. Тэгэж хэлдэггүй. 신앙의 성장한 성도는요. Харин итгэл нь өссөн итгэгч 잠잠하고 모든 일을 주님께 맡기고 주님께서 교회의 주인이 되시니까 чимээгүйгээр бүх зүйлээ эзэн даатгаад энэ эзний тэргүүн нь чуулганы тэргүүн эзэн учраас 지금 당장은 교회가 하는 일이 이해가 안 되고 내 뜻대로 안 맞아도 одоо тэр даруй чуулганы ажил надад ойлгохдохгүй миний хүслээр болохгүй байгаа ч гэсэн 주님이 교회 머리가 되시니까 эзэн чуулганы тэргүүн учраас 주님이 결국 가장 선한 길로 인도하신다는 것을 믿고 순종하거든요. эзэн эцэстээ хамгийн сайн замаар хөтлөнө гэдгийг мэдээд дуулууртай ханддаг. 그게 주님을 사랑하는 성도의 특징이에요. Энэ бол эзнийг хайрлаж байгаа итгэгчийн онцлог. 사랑이 깊어지면
хайр нь гүнзгийрвэл 내 중심에서 타인 중심으로 바뀌게 됩니다. өөрийгөө төвснөөс бусдыг төвлж өөрчлөгдөж. 주님을 정말 사랑하는 성도는 Эзнийг үнэхээр хайрлаж байгаа 자기 итгэж 중심에서 өөрийгөө төвлж 주님 байгаа 중심으로, эзнийг төвлж 교회 중심으로, чуулганыг 성도 төвлж 중심으로 삶이 바뀌게 돼 있어요. итгэгчээ төвлж амьдрал нь өөрчлөгдөж. 교회 일이 있는데 자기 집안일 한다고 Чуулганы ажил байтал өөрийн гэрийн 집안일 ажлыг 먼저 한다? гэрийнхээ 어떤 ажлыг 거예요? түрүүнд хийжлээ. Энэ 신앙이 ямар 아직? юм бэ? Итгэл нь хараахан 어린 거죠. балчир байна. 그죠? Тийм багаз. 교회 일이 있어요. 주님의 일이 있어요. Чуулганы ажил байна, эзний ажил байна. 내가 집안일 있지만 희생하고 주님 일을 교회를 먼저 하는 거예요. Гэрийн ажил маань байгаа ч гэсэн золиостой чуулганы ажлыг 아, эзний 그게- ажлыг төрүүлж 그게 хийн. 믿음이 성장하고 사랑이 깊어진 성도의 특징이에요. Тэр нь итгэл нь өсөөд хайр нь гүнзгийсэн итгэгчийн онцлог. 성도들의 마음이 넓어야지만 Итгэгчийн сэтгэл уужин байж л 더 많은 사람들을 품을 수 있어요. илүү олон хүнийг тэрж чадна. 여러분 판단하려고 말씀드리는 게 아니에요. Та бүхнийг шүүмжлээд энэ үгийг хэлж байгаа юм биш. 우리가 많은 사람들을 전도한다고 전도하지만 Бид олон хүмүүс сайн мэдээний тараана гэж тараадаг ч гэсэн 구원받고 교제 안에 붙어 있는 사람들이 적어요. аврада чуулгандаа суйрлагдсан хүмүүс цөөхөн. 왜일까요? Яагаад вэ? 우리 마음이 좁거든요. Бидний сэтгэл давчуу байна. 아직 우리 마음의 그릇이 좁아서 그 사람들을 담을 수가 없어요. Хараахан бидний сэтгэлийн сав давчуу учраас тэр хүмүүсийг оруулах боломжгүй байна. 아니 그릇이 조그만데 어떻게 그 이상의 것을 더 많은 걸 담을 수 있어요? Сав нь жижигхэн баг чи яаж түүнээс илүү зүйлийг оруулж чадах вэ? 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 하나님, 그러니까 우리가 먼저 마음을 넓히기를 원하시는 거예요. Тиймээс бурхан төрүүлээд бидний сэтгэлээ уужин болгоосэй гэж хүсэж байгаа. 구원받은 형제 자매들이 먼저 구원받은 형제 자매들이 Төрүүлж аврагдсан итгэж анхан дүүс 마음을 겸손하게 갖고 마음을 더 넓히면 сэтгэлээ даруй байлгаад сэтгэлээ уужин болгоод 주님은 더 많은 영혼들을 붙여 주시는 거예요. эзэн улам олон сүнслүүдийг бидэнд өгнө. 믿은 만큼 채워 주신다는 거 아시죠? Итгэлийнх нь хэмжээнд дүүргэнэ гэсэн үгийг мэднэ үстэй. 믿은 만큼만 채워. 하나님은 믿음 이상의 것을 채워 줄 수가 없어요. Бурхан итгэлээс нь давсан зүйлийг дүүргэж өгөх боломжгүй. 열왕기야 볼게요. За 2 дугаар хаад номноос харъя. 열왕기야 4장 2 дугаар хаад 4. 422 дугаар удас 3절부터 3-аас 6절까지. 6 дугаар ишлэл. 열왕기야 4장 3절부터 6절 2 дугаар хаад 4-ийн 3-аас 6. 읽어봅시다. За уншия. Тэгтэн Элеша явж олон сав суулга буюу хоосон сав суулгыг бүх хөршөөсөө зээлж авах тун битгий цөөхөн сав аваарэ. Чи дотогш орж өөрийнхөө болон хөвгүүдийнхээ араас хаалгаа хаагаад эдгээр бүх савндаа юуж дүүрснийг нь хажуу тийш тавих ёстой гэв. Ингээд тэр эмэгтэй Элешаг орхин явж өөрийн болон хөвгүүдийнхээ араас хаалгаа хаав. Тэд түүнд авчирч тэрээр юуч байлаа. Савнууд дүүргэд тэрээр хүүдээ. Надад өөр сав авчирч өгөөч гэсэнд хүүн түүнд өөр сав алга гэв. Тосч уурсгаа болов. 선지자의 생도의 아내가 За итгэгчийн шавийн нэгэн хүн эхнэр нь 엘리사에게 찾아와 이제 도움을 구하죠. Элеша дээр очиод тусламж гуйдаг. 엘리사 선지자가 말합니다. Элеша шүлүүлэгч 너 хэлдэг. 집에 뭐 있냐? Гэрт чинь юу байна вэ? 기름 한 병밖에 없어요. За нэг тусалж тос алгаа. 그래? Тийм үү? 그러면 이웃들에게 그릇을 빌려라. Тэгвэл хөршөөсөө сав суулга зээлж ав. 빌렸습니다. Зээлээд авсан. 그리고 계속 그 병에 그 그릇에다가 기름을 채웁니다. Тэгээд тэр саванда байн тос юулж дүүргэж байна. 물어볼게요. Асууя. 이 여인은 얼마나 그릇을 빌렸을 것 같아요? Ийм нэмэгтэй хэр хэмжээний сав суулга цуглуулсан бэ? 믿음 만큼 빌렸어요. Итгэсэн хэмжээндээ цуглуулсан. 자기 믿음 만큼 빌린 거예요. Өөрийнхөө итгэсэн хэмжээнд л бусдаас зээлж 그릇을 авчихсан. 빌려왔어요. За саваа зээлээд 이제 ирлээ. 그릇에 기름을 채웁니다. Тэр саванда тосоо юуж 자, байна? 하나님 얼만큼 채워줬어요? Бурхан хэр хэмжээнд дүүргэсэн бэ? 그릇만큼 채워줬잖아요. Тэр савных нь хэмжээгээр л дүүргэсэн шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 여러분 이게 주시는 교훈이 뭘까요? Тэгэхээр энэ нь бидэнд өгч байгаа сургамж юу вэ? 성도들의 마음은 겸손하고 넓어야 된다고 말씀드렸어요. Итгэгчийн сэтгэл даруй байгаад уужин байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 어머니 회장님의 마음도, Ээжүүдийн ахлагчийн сэтгэлч тэр, 어머니 회장단 임원들의 마음도, ээжүүдийн зөвлөлийн гишүүдийн сэтгэлч тэр, 조장과 총무들의 마음도 за хэсгийн ахлагч, хэсгийн туслахын сэтгэлч тэр 더 넓어져야 돼요. улам уужин болох хэрэгтэй. 더 넓어져야 되겠죠. Улам уужин болох хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 그래야지 더 많은 사람들을, 많은 어머니 자매들을 더 품을 수 있으니까. Тэгжиж олон хүмүүсийг, олон ээжүүдийг тэрж чаднаа. 맞죠? Тийм биз?
하나님께서 저는 늘 기도하는 게 있어요. Би байнга залбирдаг сэдв би. 여러분, 교회가 전도하기 위해 있지만 Хүмүүс энэ сайн мэдээд харахын тулд байгаа ч гэсэн 그 전도는 먼저 구원받은 성도를 통해서 하는 거잖아요. энэ сайн мэдээг төрүүлж аврагдсан итгэгчнэрээр дамжуулан тараадаг штэ. 맞죠? Тийм биз? 근데 먼저 구원받은 성도들이 이기적이고 교만하고 매일 다툼만 일으키면 어떻게 복음이 Тэгэл 전해지겠어요? төрүүлж аврагдсан итгэгчнэр нь аминч бардам өөрийгөө бодсон байвал яаж сайн мэдээд харагдах вэ? 그래서 신앙생활에 대한 말씀을 계속해서 드리는 거예요. Тиймээс итгэлийн амьдралтай холбоотой үгийг байнга хэлж өгч байна. 성도는 이런 마음 가져야 된다. Итгэгч хүн ийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 성도는 이렇게 살아야 된다. Итгэгч хүн ингэж амьдрах хэрэгтэй. 계속해서 생활에 대한 말씀을 드린 이유는 하나님은 먼저 구원받은 성도들을 통로로 복음을 전하시기 때문에 그래요. Байнга итгэлийн амьдралтай холбоотой үгийг хэлдэг нь Бурхан төрүүлж аврагдсан итгэгч нарыг сууг болгон хэрэгэлдэг учраас тийм. 하나님은 갈대 우리에 살던 아브라함 불러서 복의 근원이 되어주겠다고 약속했잖아요. Бурхан хальдаан урд амьдарчсан Авраамыг дуудаад ёрөөлийн үндэс болгоно гэж хэлдэг шүү 그 아브라함에게 주신 약속이 오늘날 우리에게도 동일하게 주어진 거 알아야 돼요. дээ. Тэр Авраамд өгсөн амлалт чигсэн өнөө цагт бидэнд яг адилхан өгж байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 우리 이 땅에서 죄짓고 우상 섬기며 살았잖아요. Бид энэ ертөнцийн гим нүгэл үлдээд шүтэн амьдарч байсан. 우상 섬기던 갈대 우리에 살던 아브라함처럼 Шүтэн шүтжсэн хальдаан урд амьдарчсан Авраам шиг 하나님 우리를 그런 우리를 복음으로 불러서 Бурхан тийм биднийг сайн мэдээгээр дуудаад 복의 근원이 되게 해주겠다고 약속을 했어요. ёрөөлийн үндэс болгоё гэж амласан. 복의 근원이 되려면 어떻게 해야 돼요? Ёрөөлийн үндэс болохын тулд яах ёстой вэ? 갈대아 땅을 떠나야죠. Тэр хальдаан уураас гарах хэрэгтэй. 하나님 약속하신 가나안 땅으로 들어가야죠. Бурхны амласан Канаан нутг руу орох 그리고 хэрэгтэй. 믿음 따라 살아야죠. Тэгээд итгэлийнхээ дагуу амьдрах хэрэгтэй. 시험이 주어지더라도 Сорил өгөгдсөн ч гэсэн 자, 성경 뭐라고 말씀했어요? Библи юу гэж хэлсэн бэ? 아브라함은 시험만 받을 때에 Авраам сорилтанд орох үед 믿음으로 이삭을 드렸다. итгэлээрээ Исаакийг өргөлөө. 실제로 드렸죠. Боддоор өргөсөн шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 여러분, 참된 믿음은 시험 받는다고 말씀드렸죠? Хүмүүсээ энэ жинхэнэ итгэл соригддгоо гэж хэлсэн шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 참된 믿음은 시험을 받아, 연단을 받아요. Жинхэнэ итгэл соригдож шалгагддаг. 더 잠금 같은 믿음으로, 더 귀한 믿음으로 만드시기 위해 하나님은 계속해서 시험하셔요. Улам шилжир алт. Улам эрхэм итгэл болохын тулд Бурхан шалгадаг. 마귀도요, 진짜 믿음 가진 사람, 가짜 믿음 가진 사람 누군지 알아요. Диавол ч гэсэн жинхэнэ итгэлтэй хүн хинбэ, хуурамч итгэлтэй хүн хинбэ гэдгийг мэддэг. 가짜 믿음 가진 사람은 굳이 시험하거나 고난 주지 않아요. Хуурамч итгэлтэй хүнийг сойрох юм уу, зовлон өгдөггүй. 아십니까? Мэдхүү? 정말 참된 믿음을 가진 성도들을 마귀도 시험하고 막 넘어뜨리려고 핍박하고 고난도 주는 거예요. Үнэхээр жинхэнэ итгэлтэй итгэгч нарыг диавол ч гэсэн сорж унгаахын тулд зовлон сорилтыг ч гэсэн өгдөг. 자, 성도들의 마음이 더 겸손하고 더 넓어져야지만 더 많은 사람들을 품을 수 있다고 말씀드렸어요. Итгэгч нарын сэтгэл даруй байж, улам уужин болж иж олон хүмүүсийг тэрвэрч чадна гэж хэлсэн. 그래서 제가 매일 하는 기도가 있어요. Тиймээс би өдөр болгон залбирдаг залбирал бий. 하나님, 우리 호흡교회 성도들의 마음을 Бурхан минь манай хов чуулганы итгэгчийн зүрх сэтгэлийг 더 넓혀주세요. улам тэлж өгөөч. 더 깨끗하게 해주세요. Улам цэвэр болгож өгөөч. 그래서 우리 교회를 통해서 Тэгээд манай чуулганаар 더 дамжуулан 많은 영혼들이 구원받고 하나님께로 돌아올 수 있게 해주세요. улам олон сүнснүүд аврагдаад Бурхан руу эргэж ирэхээр 제가 тусгай. 매일 하는 기도입니다. Би өдөр болгон ингэж залбирдаг. 여러분도 그런 기도 하셔요. Та бүхэн ч гэсэн ингэж залбираарай. 성도들의 마음이 겸손해야지만 교회가 하나 되고요. Итгэгчийн сэтгэл даруй байж иж чуулган нэг болно. 더 많은 사람들을 구원으로 인도할 수 있습니다. Улам олон хүнийг аврал руу хөтлж чадна. 이 세상에는 섬김을 받는 사람이 큰 사람이지만 Энэ ертөнц дээр бол үйлчлүүлдэг хүн агуу хүн гэдэг чинь. 예수님 뭐라 그랬어요? Есүс юу гэж 너희 хэлсэн бэ? 중에는 그렇지 않다 그랬잖아요. Та нарын дунд тийм биш ээ гэсэн. 우리가 천국에 가면요, Бид Диважинд очивол 섬김을 받는 사람이 아니라 үйлчлүүлдэг хүн бос 섬겨주는 사람이 더 높은 위치에 있고 영광을 얻게 된다는 것을 보게 될 거예요. үйлчлдэг хүн улам өндөр албан байрт очиод алдар сууг их авна гэдгийг харах болно. 우리 임원들, 하나님께서 교회 안에 임원의 직분을 맡겨주시고 임원을 세우신 이유는 Чуулганд Бурхан үйлчлэлийн багийнхныг гаргаад үйлчлэлийг тавьж өгсөн шалтгаан нь 섬기라고요. үйлчлээ гэж. 섬겨주라고. Үйлчилж өгөө гэж. 그 일을 잘 행한 사람은 천국 가서 어떻게 되겠어요? Энэ ажлыг сайн гүйцэтгэсэн хүн Диважинд очиод 더 явах вэ? 높아지고
өргөмжлөгдөн 더 영광 받는 거예요. улам илүү алдар сууг авна. 그러니까 이 땅에서 내가 교회 안에서 직분 받은 거는 사실은 영광과 칭찬 얻을 수 있는 기회를 얻은 거예요. Тэгэхээр энэ ертөнцийн чуулган дотор би үйлчлэлийг дааж авснаа гэдэг чинь алдар суу, шагналыг авах эрхэм боломж байна. 이것을 불성실하게 행하는 사람은 뺏기겠죠, 직분을. Гэтэл үүнийг итгэмжгүй хийж байгаа хүн энэ үйлчлэлээ булаалгана. 영광도 칭찬도 잃어버리게 될 거예요. Алдарч тэр магтаалыгч тэр алднаа. 그렇죠? Тийм биз? 다시 말씀드립니다. Дахин хэлнэ. 우리 임원들, Манай үйлчлэлийн баг. 어머니 회장들도 마찬가지, 어머니 회장단도 마찬가지고 Ээжүүдийн зөвлөлийн гишүүд ялгаагүй. 교장 총무들도 마찬가지예요. Хэсгийн ахлагч хэсгийн 왜 туслагч 그 ялгаагүй. 위치를 주셨다? Яагаад энэ үйлчлэлийг өгсөн гинөө? 섬기라고. Үйлчлээ гэд. 정말 열심히 섬겨야 됩니다. Үнэхээр хичээнгүйлэн үйлчлэх хэрэгтэй. 다스리라고 준 게 아니에요. Захир гэж өгөөгүй. 왜 안 해 이거 막 이거 야가 하라고 내가 생각하고 그게 хийхгүй 아니고요. Энийгээ хий тийм биш. 섬겨주라고. Үйлчлээ гэд. 열심히 어머니들 가정 신방 가고 가서 교제하고 혹시 기도할 제목 있으면 같이 얻어서 같이 기도하고. 응? Хичээнгүйлэн айлчлаар очиод нөхөрлөө залбирлын сэдв байх юм бол тэрийг нь хараад хамтдаа залбирч өгөөд 고난 중에 시험 중에 병 중에 있는 자매들 찾아가서 부지런히 찾아가서 위로하고 교제하고. зовлон сорилт тэгээ өвчин дунд байгаа ихч нарыг ээжүүдийг ч гэсэн очиж нөхөрлөөд айлчлаар очиод 그거 하라고 직분을 주신 거예요. тэгж хийгэж энэ үйлчлэлийг өгсөн юм аа. 그거 열심히 해보세요. Үүнийг хичээнгүйлэн хийгээд үзээрэй. 자기가 은혜를 얻어요. Тэгэх юм бол өөрөө нэгүслийг 야, олж авна. 내가 너무나 정말 귀한 직분을 내가 하나님께 받았구나 알게 될 Би 거예요. бурхнаас үнэхээр эрхэм үйлчлэлийг дааж авсан юм байна гэдгийг ухаарна. 자기가 받은 직분이 얼마나 귀한지를 해봐야지 아는 거예요. Өөрийнх нь авсан үйлчлэл хичнээн эрхэм бэ гэдгийг хийж үзчихэж л мэднэ. 그리고 Тэгээд 훗날 주님 앞에 가서도 칭찬과 영광을 얻는 거예요. хожим эзний өмнө очих юм бол алтар магтаалыг олж авна. 자, 두 번째, За хоёр тань. 솔로몬 왕은 술람미 여인을 가리켜서 이렇게 칭찬해요. За Соломон хаан Шулемет эмэгтэй тандан ингэж магтсан. 4장 1절, 4-1 Соломоны дунд 4-1. 4장 1절만 읽어봅시다. За 4-1-ийг уншия. Амраг минь за уншия. Амраг минь чи юутай сайхан, аяа бүр дэндүү сайхан, гівлүүрэн цаанаа тагтаан адил нүдтэй, Гилиад бол ингэрлэн буух яман сүрэг мэт үстэй. 내 머리카락은 길앗산 게슬기에 놓은 무리 염소 같구나. Гилиад бол ингэрлэн буух яман сүрэг мэт үстэй. 술람미 여인이 긴 머리카락을 갖고 있었던 것 같아요. Шулемет эмэгтэй их урт үстэй байсан юм шиг байна. 그 긴 머리카락을 칭찬해주고 있는 거예요. Энэ их урт үсийг нь магтж байна. 이 긴 머리카락은 뭘 설명하느냐? Урт үс нь юуг тайлбарлаж байгаа вэ? 순종과 섬김을 뜻합니다. Дуулуур болон үйлчлэлийг хэлж байна. 순종과 섬김. Дуулуур болон үйлчлэл. 다시 말하면 Дахин хэлбэл 구원받은 성도가 주님을 순종하고 섬기는 그 모습을 아름답다고 칭찬하시는 거예요. итгэгч хүн эзэнд дуулууртай хандаад үйлчилж байгаа тэр дүр төрх нь үзэгсэнтэй гэж магтаж байна. 민수기 6장에는 나실인의 규례가 기록되어 있어요. Тооллого 6 дугаар бүлэг дээр Назир хүний тангарагын талаар гарч байгаа. 들어보셨나요? Сонсч ирсэн үү? 나실인 들어봤어요? Назир хүн гэж сонсч ирсэн үү? 나실이란 뜻은 Назир гэдэг үгийн утга нь 구별된 사람, тусгаарлагдсан хүн, 서원한 사람, тангараг өргөсөн хүн, 즉 자기 스스로를 구별해서 하나님께 드리기로 약속한 사람 그런 뜻이에요. өөрийгөө тусгаарлаад бурханд өргөхөөр амласан хүн гэсэн утгатай. 사실 Үнэн дээ 예수님의 피로 구원받은 모든 성도는 나실인이라고 할 수 있어요. Есүсийн цусаар аварсан бүхий л хүмүүс Назир хүн гэж хэлж болно. 구원받은 성도는 다 주님의 것으로 구별된 사람들이거든요. Аварсан хүмүүс гэдэг нь эзнээр тусгаарлагдсан хүмүүсийг хэлж байна. 로마서 1장을 보겠습니다. Ром 1-р бүлгээс харъя. 로마서 1장 Ром 1 6절 1-6. 시간이 이렇게 빨리 지나가지? Цаг яагаад ингэж хурдан яваад байна? 로마서 1장 6절. За Ром 1-6 1269-р удас. 아이고 읽어보겠습니다. За уншия. Тэдний дунд та нар ч мөн Есүс Христийнх болохоор дуудагдсан. 너희도 예수 그리스도의 것으로 부르심 받은 자들이다. Та нар ч мөн Есүс Христийнх болохоор дуудагдсан. 그죠? Тийм биз? 고린도전서 За 1-р Коринт 1장 1 9절. 1-9. 고린도전서 1장 9절. 1-р Коринт 1-9. 일장 9절 읽겠습니다. За 1-9-ыг уншия. Өөрийнхөө бидний эзэн Есүс Христийн нөхөрлөлд та нарыг дуудсан бурхан итгэмжит юм. 너희는 고린도 교회 성도들을 말하죠. Та нар гэдэг нь Коринт чуулганы итгэгч нарыг хэлж байна. 하나님께서 너희를 불러서
구별시켰다는 거예요. Бурхан та нарыг дуудаад тусгаарлсан гэж байна. 하나님의 것으로, Бурханыг болгож, 예수 그리스도의 것으로. Есүс Христийг болгож. 네? 교회가 무슨 뜻인지 아시죠? Чуулган гэж ямар утгатай болохыг мэднэ 헬라 үстэй. 말로 에클레시아라고 해요. Грекээр 에켈레시아 гэдэг. 뜻은 뭐냐? Утга нь юу вэ? 구별된 무리들. Тусгаарлагдсан хүмүүс. 세상에서 구별된 무리들이 교회예요. Энэ ертөнцөөс тусгаарлагдсан хүмүүс бол чуулган. 정말 구원받은 성도는 세상에 속한 사람들이 아니고 세상에서 구별된 사람들이에요. Үнэхээр аврагдсан итгэгч энэ ертөнцид харьяалтай хүн биш, ертөнцөөс тусгаарлагдсан хүмүүс. 성도는 자기 소속이 분명해야 돼요. Итгэгч хүн өөрийн харьяалаа тодорхой болгох. 내가 어디에 속해 있는지를 분명히 알아야 돼요. Би хаана харьяалагдж байгаа тодорхой мэдэх хэрэгтэй. 세상에 속해 있는 건지 Энэ ертөнцид харьяатай байна уу? 주님께 속해 있는 건지 Эзэнт харьяалагдсан байна уу? 이거 분명히 해야 돼요. Үүнийгээ тодорхой болгох хэрэгтэй. 예수님도 제자들이 이렇게 말씀했잖아요. Есүс гэсэн шавнартаа ингэж хэлсэн. 요한복음 15장 Йохан 15 1219 дэх удас 15장 19절 15-19 15장 19절 15-19 읽겠습니다. уншия. Та нар ертөнцийнх байсан бол ертөнц өөрийнхнийгөө хайрлахсан. Харин та нар ертөнцийнх биш. Гагцхүү би та нарыг ертөнцөөс сонгосон юм. Тиймээс ертөнц та нарыг үзэн яддаг. 예수님께서 제자들에게 뭐라고 말씀했어요? Есүс шавнартаа юу гэж хэлсэн бэ? 너희는 세상에 속한 자가 아니요. Та нар ертөнцийнх биш. 그죠? Тийм биз? 도리어 세상에서 나의 택함을 입은 자이다. Гагцхүү би та нарыг ертөнцөөс сонгосон. 주님의 택함을 입었다는 게 뭔 뜻이에요? Тэгэхээр эзнэр сонгогдсон гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 주님의 것이 됐다는 거예요. 주님의 것으로 구별됐다는 거예요. Эзнийг болгон тусгаарлагдсан гэсэн үг. 구원받은 성도는 그리스도의 것이 된 사람들입니다. Аврагдсан итгэгчнэр Христийг болсон хүмүүс. 예수님은 죄 때문에 지옥 갈 우리를 자기 피 흘려 구원해 주셨고 Есүс гэмээс олж там руу явах биднийг өөрийн цусаа урсгаад аварч өгсөн. 하나님의 소유를 삼아 주셨어요. Тэгээд Бурхны өмч болгосон. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 하나님 거예요. Бурхных. 아십니까? Мэдхүү? 자, 제가 이 시계를 제 돈 주고 샀어요. За би энэ цагийг өөрөө мөнгө төлж авсан. 누구 거예요? Хинийх вэ? 내 거예요. Минийх. 이 시계를 사용할 권리는 누구한테 있어요? Энэ цагийг хэрэглэх мэдэл нь хинд байгаа вэ? 나한테 있는 거예요. Надад байгаа. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 주님이 지옥 갈 우리를 예수님 피 흘려서 하나님 소유 삼아 줬어요. Эзэн там руу явах биднийг Есүс цусаа урсгаад Бурхны өмч болгож авсан. 그럼 우리 삶을 주장하고 다스리실 권리는 누구한테 있어요? Тэгвэл бидний амьдралыг захирч одоо захирах эрх мэдэлтэй нэг нь хэн бэ? 하나님께 있어요. 하나님께. Бурханд байна. 이거를 인정하지 않으면요, 그건 이상한 거예요. Үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байвал тэр нь сонирн байна. 세상 사람들은 다른 사람의 것을 도둑질할 수 있지만 Энэ ертөнц хүмүүс өөр бусдын зүйлийг хулгайч болгох ч гэсэн 구원받은 성도가 잘못하면요, 하나님 것을 도둑질할 수 있어요? аврагдсан итгэгч буруудах юм бол Бурхны зүйлийг хулгайлж болно. 그죠? Тийм биз? 하나님의 것을 자기 마음대로 사용하는 게 도둑질이잖아요. Бурхны зүйлийг өөрийн хүснээрээ эдэлж хэрэглэх нь хулгай. 고린도전서 1-р Коринт 6장을 보겠습니다. 6-аас харъя. 고린도전서 6장 1-р Коринт 6 19절 20절. 19-20 1291-р удас 19절 20절 19-20 읽겠습니다. уншия. Та нарын бие бол Бурханаас та нарт буй доторч нь байдаг ариун сүнсний сүм бөгөөд та нар ч өөрсдөө өөрсдийнх бус гэдгээ мэддэггүй юм уу? Та нарыг үнтэйгээр худалдан авсан тул биеэрээ Бурхныг алдаршуул. 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었다. Та нар өөрсдийнх биш та нарыг үнтэйгээр худалдаж авсан. 그러니까 Тиймээс 너희 몸으로 하나님께 영광 돌리라. та нар биеэрээ Бурхныг алдаршуул. 하나님의 영광 돌리라는 게 무슨 뜻이에요? Бурхныг алдаршуул гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 우리가 어떻게 하나님께 영광 돌려요? Бид яаж Бурхныг алдаршуулах 내 вэ? 삶으로요. Өөрийн 내 амьдралаараа, 몸으로요. өөрийн биеэрээ. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 로마서 1장 Ром 1 1절입니다. 1-1 정말 구원받고 성경에 오신 사람은 Үнэхээр аврагдаад ариун сүнс ирсэн хүн 내가 주님의 것이 됐다는 이 말이 마음에 아멘이 돼요. би эзнийг болсон гэсэн энэ үг амен гэсэн итгэл болдог, итгэл төрдөг. 그렇지 않은 사람은 뭐라고 하는 거야 지금? Гэтэл тийм биш байгаа хүн юу яриад байгаа юм бэ? 내가 내 거지 왜 주님 뭐 예수 거야 뭐 Би өөрийг штэ яагаад Есүс 이런 хэлж 생각을 한다니까요. гэж боддог.
로마서 1장 1절 Ром 1:1 읽어보겠습니다. уншия. Христ Есүсийн бол дуудагдсан Илч Паул Бурхны сайн мэдээний төлөө тусгаарлагджээ. 자, 저도 이제 구원받고 신앙생활 하다가 Би ч гэсэн аврагдаад итгэлээр амьдарч хагаад 어느 날 교회에서 이제 전도인으로 들어오라고 전도인 부름을 받았어요. нэг өдөр чуулган дотор номлогч болгож дуудагдсан. 정말 기도를 많이 하고 고민을 많이 했거든요. Үнэхээр их залбирч үнэхээр их бодсон. 제가 고민한 이유는 Миний ингээ бодлогоширсан шалтгаан нь 하나님이 실수했을까봐가 아니고 Бурхан алдаа гаргасан болов уу гэсэндээ биш. 내가 너무 부족하기 때문에 Би үнэхээр дутууд улмаг учраас 야, 나 같은 사람이 이게 전도인의 일을 하면 될까 막 엄청 고민했거든요. над шиг хүн номлогчийн ажлыг хийж болох уу гэж үнэхээр их бодлогоширсан. 그렇게 기도하는 가운데 이 말씀을 통해 답을 얻었어요. Тэгэж залбирч хагаад энэ үгнээс хариултаа 사도 олж авсан. 바울은 자신을 가리켜서 이렇게 말합니다. Илч Паул өөрийгөө хэлэхдээ ингэж хэлж байна. 예수 그리스도의 무엇? Христ Есүсийн юу гэнэ? 종. Боол. 사도 바울은 자신이 사도이기 전에 За Илч Паул өөрийгөө илч болохоос өмнө 종이라고 말하고 있어요. боол гэж хэлж байна. 사도 바울만 그럴까요? Илч Паул тэгсэн үү? 모든 구원받은 성도도 마찬가지예요. Бүхий л аврагдсан итгэгч нар ялгаагүй. 우리는 Бид 주님의 것이에요. эзнийг 주님의 종된 사람들이에요. эзний боол болсон хүмүүс. 그죠? Тийм биз? 우리 시대는 종이 없지만 옛날에 종이 있었잖아요. За өнөө цагт боол гэж байхгүй ч гэсэн дээр үед боол байсан шүү дээ. 종은 주인의 소유인 거예요. Боол бол эзнийхээ өмч. 종은 주인이 자기를 위해서 값주고 산 거죠. Боолыг эзэн өөрийнхөө ажлын төлөө худалдаж авсан. 주인을 위해서 존재하고 Эзнийхээ төлөө оршиж, 주인의 유익을 위해서 살아가는 거예요. эзнийхээ өрөөгөөжийн төлөө амьдардаг. 주인의 명령에 순종하는 거예요. Эзнийхээ тушаал дуулууртай ханддаг. 근데 사도 바울은 Гэтэ Илч Паул 자신이 그런 주님의 종이 됐다는 것을 너무 기뻐하고 감사하고 자랑했다는 거예요. өөрийгөө эзний боол усанд үнэхээр их талархаж, сайрхаж баярлж байна. 여러분, 예수님도요. Есүс ч гэсэн 하나님의 아들이시지만 Бурхны хүү хэдий ч 육신을 입고 이 땅에 오셔서 махбодыг өмсөд энэ газарт ирээд 종처럼 순종했죠. боол мэт дуулууртай хандсан. 맞죠? Тийм биз? 마가복음 Марк 종의 복음이라 그래요. 종의 복음. Марк номыг болохоор сайн мэдээний ном гэдэг. Биш ээ, 마태복음 왕의 боолын ном гэдэг. 마태복음은 왕의 복음. За Матай ном болохоор хааны сайн мэдээний ном. 마가복음은 Марк ном нь 종의 복음. боолын ном. 누가복음은 Лук ном. 인자 복음, 사람의 복음. За хүний ном. 요한복음은 Иохан ном. 하나님의 복음. Бурхны ном. 왕으로 오신 예수님, За хаанаар ирсэн Есүс, 종으로 오신 예수님, боолоор ирсэн Есүс, 사람으로 오신 예수님, хүнээр ирсэн Есүс, 하나님이신 예수님. Бурхан болох Есүс. 이게 설명해주고 있는 거예요. Үүнийг тайлбарлаж 근데 өгч. 마가복음 보면요, Гэтэ Марк номноос харах юм бол 족보가 없어요. угийн бичиг гэж байхгүй. 마태복음엔 족보가 있잖아요. Матай номонд угийн бичиг байгаа шүү дээ. 왕은 족보가 중요하니까 족보가 있는 거예요. Хаанд угийн бичиг чухал учраас угийн бичиг байна. 종은 족보 있어요, 없어요? За боол хүнд угийн бичиг байгаа юу байхгүй юу? 종은 족보 없어요. За боол хүнд угийн бичиг гэж байхгүй. 그래서 마가복음에는 족보가 없어요. Тиймээс Марк номон дээр угийн бичиг байдаггүй. 근데 마가복음에는요, Гэтэ Марк номонд 예수님이 하나님 넘는데? 말씀을 묵묵히 순종하고 즉시 순종하는 이런 모습들이 계속해서 반복해서 나와요. Есүс Бурхны үгэнд чимээгүй дуулууртай хандж байгаа. Тэр даруй дуулууртай хандж байгаа үгс маш олон удаа давтагддаг. 생각해 봅시다. Бодож үзье. 예수님은 하나님의 아들이시면서도 Есүс Бурхны хүү хэдий 이 땅에 계실 때 종처럼 순종하는 모습을 보여주셨어요. энэ ертөнцийн байхдаа боол мэт дуулууртай хандж байгаа төрхөө харуулсан. 자, 구원받은 성도는 하나님의 자녀입니다. Аврагдсан итгэж Бурхны хүүхэд 그죠? тийм биз? 그런데 이 땅에 살아갈 때 어떻게 살아가야 되는 거예요? Тэгээ энэ газар дээр амьдрахдаа яаж амьдрах хэрэгтэй вэ? 예수님처럼 Есүс шиг 하나님의 말씀에 정말 순종하는 종처럼 순종해야 될 것을 보여주는 거예요. Бурхны үгэнд яг дуулууртай ханддаг боол мэт дуулууртай хандж байгаа харуулга хэрэгтэй. 예수님이 하나님의 아들이시면서도 Есүс Бурхны хүү хэдий ч 육신을 입고 오셔서 죽기까지 순종하신 그 모습을 통해서 махбодыг өмсөд өөхөх хүртлээр дуулууртай хандсан тэр төр төрхийг нь хараад 오늘날 하나님의 자녀로 거듭난 성도들이 өнөө цагт Бурхны хүүхэд болж дахин төрсэн итгэгч нар 하나님의 말씀에 순종해야 될 것을 직접 본을 보여주신 거예요. Бурхны үгэнд дуулууртай хандах ёстой зүйлийг бодтоор үлгэр дуурайлах харуулсан байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 민수기 6장 볼게요. Тооллого 6-аас харъя. 민수기 6장에 나시린의 규례가 기록되어 있다고 За 말씀드렸는데 тооллого 6 дугаар бүлэг дээр назир хүний заавар талаар гарч байгаа. 간단하게만 설명드리고 좀 마칠게요. Товчхон хэлээд дуусгая. 민수기 6장 Тооллого 6 2절부터 8절입니다. 2-8 154 дугаар удас. 민수기 6장 2절부터 8절. Тооллого 6-гийн 2-8 읽어봅시다. уншия.
Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд ийн хэлтэгвэ. Эрэм альва хүн онцгой ам үчиг болох Назирийн ам үчгийг тавьж өөрийгөө эзэнд ариусгах нь тусгаарлах аваас тэр хүн дарс болон сархтыг цээрлэж дарсны цуг эсвэл сархтаар хийсэн цуг уух ёсгүй. Усан үзмийн шүүсийг ч уух ёсгүй. Шин юм уу хатаасан усан үзмийг ч идэх ёсгүй. Тусгаарлалтынхаа бүх өдөрт тэрээр үрээс нь ахуулаад хальсыг нь хүртэл усан үзмийн модны ямар ч бүтээгдэхүүнийг идэх ёсгүй. Тусгаарлалтынх нь ам үчгийн бүх өдөрт толгойд нь тонгор хүрэх ёсгүй. Эзэнд өөрийгөө тусгаарлсан өдрүүд нь дуустал тэрээр ариун байх ёстой. Тэрээр толгойнхоо үсийг урт ургуулах ёстой. Эзэнд тусгаарлагдсан бүх өдрүүдэд тэрээр үхсэн хүнд ойртож болохгүй. Эзний ариусган тусгаарлалт түүний толгой дээр байгаа учраас эцэг их ах эгч дүүгээ өөд болох үед тэр тэдний төлөө өөрийгөө бузарлах ёсгүй. Тусгаарлалтын бүх өдрүүдэд тэрээр эзэнд ариун болоо. 하나님께서 나시린에게 여러 가지 긴 말씀을 하셨는데 Бурхан Назир хүнд маш олон үгсийг хэлсэн. 딱 세 가지로 정리할 수 있어요. Тэгээ үүнийг яг 3 зүйл болгож зэгцэлж болно. 첫 번째, Эхнийх нь 포도주와 독주를 마시지 말라. усан үзмийн дарс болоод энэ сархтыг цээрлэх гэсэн. 포도주와 독주를 마시지 말라. Дарс болон сархтыг ууж болохгүй. 두 번째, Хоёрт нь 머리카락 자르지 말라. толгойндоо тонгор хүргэж болохгүй. 세 번째, Гуравт нь 시체를 가까이 하지 말라. үгсэн хүнд ойртож 이 болохгүй. 각각이 뭘 뜻하는지 간단하게 말씀을 드릴게요. За эдгээр зүйлсүүд юу хэлж байгааг товчхон 첫 тайлбарлая. 번째가 뭐라 그랬죠? Эхнийх нь юу гэсэн бэ? 포도주와 독주를 마시지 말라. Усан үзмийн дарс болон сархтыг ууж болохгүй. 구원받은 후에 Аварсныхаа дараа 성도가 세상 즐거움을 추구하지 말 것을 말씀하신 거예요. итгэгч хүн энэ ертөнцийн зугаа цэнгэлийг хөөж болохгүй гэдгийг хэлж байна. 구원을 받았으면서도 Аварцсан хэрнээ 여전히 세상 죄의 즐거움을 즐기고 있다면 그건 잘못된 거죠. урдын адил энэ ертөнцийн гимнүглээр зугаацж явах юм бол энэ нь буруу байна. 사람들 뭐 껐떡하면 술 마시잖아요. 뭐 무슨 일만 있으면 술 마시잖아. За хүмүүс ямар нэгэн ажил болох юм бол арх уудаг 여성의 штэ. 날이라고 뭐 군인의 날이라고 За Мартин 뭐 амин цэргийн баяр 100주년, гээл. 100년 됐다고 За 100 жилийн ой гээл. 생일이라고 За төрсөн өдөр гээл. 누구 돌아가셨다고 Хин нэгэн өөд болчлоо гээл. 아무튼 술만 마셔 그죠? Зүгээр ямар ч ажил арх уудаг штэ тийм ээ. 왜 마셔요? Яагаад уудаг вэ? 죄의 즐거움을 즐기는 거예요. Гимнүглийн зугаа цэнгэлээр зугаацахын тулд. 구원받은 성도는 그렇게 하면 안 된다는 거예요. Аварцсан итгэгчнэр тэгэж болохгүй. 또한 머리카락을 자르지 말라 말씀하신 것은 Бас толгойн үсээ хусж болохгүй гэдэг нь 구원받은 후에 аварсныхаа дараа 예수님이 나의 주, 나의 머리가 되심을 인정하고 Есүс бидний эзэн тэрүүн болсныг хүлээн зөвшөөрч 그 주님을 순종하며 살아가야 될 것을 말씀하는 거예요. тэр эзэн дуулууртай амьдрах ёстой гэдгийг хэлж өгч байна. 나시리는 긴 머리카락을 갖고 있었겠죠? Назир хүн урт үстэй байж таарна штэ. 그죠? Тийм биз? 순종한 긴 머리카락은 뭐의 뜻이라 그랬어요? Урт үс нь юуг хэлж ийн гэсэн бэлээ? 순종과 Дуулуур болоод 섬김을 뜻한다고 말씀드렸잖아요. үйлчлэлийг хэлж ийна гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 그래서 머리카락 자르지 말라 이 말은 Тэгэхээр үсээ тайрж болохгүй гэдэг үг. 구원받은 후에 이제 내가 구원받기 전에 내가 주인이었는데 За аврагдахаас өмнө бол би эзэн байсан. 예수님이 나의 주인이 되신 거예요. Харин одоо Есүс бидний эзэн болсон. 이제 나의 머리 되시고 나의 주인 되신 그 예수님의 말씀을 듣고 순종하며 살아간다. Одоо миний тэргүүн, миний эзэн болсон Есүсийн үгэнд дуулууртай хандаад амьдрнаа. 그게 머리카락 자르지 말라 그런 뜻이에요. Энэ нь үсээ хусж болохгүй гэдгийг хэлж 세 байна. 번째, Гуравт нь 시체를 가까이 하지 말라. үгсэн хүнд ойртож болохгүй. 시체라는 것은 죽은 사람이잖아요. За одоо үгсэн хүн гэдэг чинь цогцос үгсэн хүнийг хэлж штэ тийм 옛 ээ. 생활, 죽은 생활로 돌아가지 말라 그런 뜻이에요. Хуучин амьдрал, үгсэн амьдрал руугаа буцаж очиж болохгүй гэдгийг хэлж байна. 특별히 7절에 뭐라고 돼 있어요? Онцгойлон 7-р эшлэл дээр 부모 юу 형제 хэлж байна? 자매가 죽은 때라도 시체를 가까이 하지 말라. Эцэг их ах эгч дүү чинь хүртэл өөд болсон ч бүү очоо. 오해하지 마세요. Битгий буруугаар ойлгоорой. 구원받은 형제자매는 장례식 가면 안 된다 그런 뜻이 아닙니다. За одоо ах эгч төрсэн хүмүүс рүүхээ оршуулгын ёслолд оролцож болохгүй гэсэн үг биш. 구원받은 형제자매는 장례식에 참여하면 안 된다 그런 뜻이 아니라고. Аврагдсан итгэгчнэр оршуулгын ёслолд оролцож болохгүй гэсэн үг биш. 무슨 뜻이에요? Юу гэсэн үг вэ? 인정 때문에. Дассан сэтгэл. 인정 때문에 Дассан 옛 сэтгэлээс болж 생활로 죽은 생활로 돌아가지 말라는 뜻이에요. хуучин амьдрал, өхмөл амьдрал руугаа буцаж очиж болохгүй гэж байна. 전도하다 보면 인정 때문에 말씀 못 듣는 사람 있죠? Сайн мэдээд харах юм бол дассан сэтгэлээсээ болоод үгийг сонсч чаддаггүй хүмүүс байдаг штэ. 부모님이 반대해서, Аав ээж нь 자녀들이 эсэргүүцээд байна. 싫어해서, Үр хөвгөнд дургуулдаг 남편이 байдаг. 싫어해서,
нөхөр нь дургүй байна. 아내가 싫어해서. Эхнэр нь дургүй байна гэж. 말씀 못 듣는 사람들 많아요. Үг сонсдоггүй хүмүүс олон байна. 근데 구원받은 후에도 그런 사람들 Гэтэ 있다니까요. аврагсны дараа ч гэсэн ийм хүн байдаг. 가족들이 싫어해서, Гэр бүлийнх нь дургүй байна. 자녀들이 싫어해서 Үр 신앙생활. хүүхэд нь дургүй байна гэд итгэлээр. 이게 인정 때문에 옛상으로 돌아가는 모습인 거예요. Энэ нь дассан сэтгэлээсээ болж хуйчин амьдралдаа буцаж очиж байгааг хэлж 아니, байна. 구원을 받았으면 그런 사람들을 어떻게든지 구원받게 해야지. 어떻게 구원받았다는 성도가 그 삶을 돌아가냐고. Аврагсан бол тэр хүмүүсийг яаж хийж яагаад авралт хөтлөх хэрэгтэй шүү дээ. Аврагдсан гэж байгаа хүн яаж тэр амьдрал руугаа буцаж очиж болох юм бэ? 안 그래요? Тийм биш гэж юу? 시간이 많이 돼가지고 제가 설명을 많이 하려고 반밖에 안 했는데 지금. За одоо цаг нэлээд өнгөрчлөө. Би уул нь тайлбарлах хэрэгтэй. Гэтэл талыг нь л хэлсэн байна. 오늘 2시에 또 중고등부 교재가 있어가지고 말씀 이 정도로 마쳐야 되겠네요. За 2 цагаас ч гэсэн ахлах томдын нөхөрлөлтэй болохоор үгээ энэ хүргээ дуусгах хэрэгтэй. 마치는 기도는 끝날 때 할게요. За залбирлаа дуусгахдаа залбирая. 이어서 교제하시기 바랍니다. За үргэлжлүүлэн нөхөрлөё. 어머니 회장님 나오시죠. За ээжүүдийн ахлагч гараад ирээрэй.